Kat arsenam menshua. UPCN ulapan syapi halor kecing sedang ban pai khamat kikat to kat ni kinong ram syakakam rap Selasa hakasenong maulongot namar kecing bom yonong tang na kiwei pat kimarap kiba kijurap hakini kikat arsenam kini kinong rap kilayat nanti hapo kecing alam jong wei urang ba bat lapoi pat uput bakhanang ban yo jingarap na kesorkar bat ban kam kiu ka yo kakon ladon kam ru ban thau no da kita ki cooperative society bat hadu kat no ke jing mentoi yakinong song shnong kani ka cooperative society ka laban ai kam tam yakinong rap kani ka khubor men ta ka sngi la si kan long ka nuksa yakipapun ha ka shnong maulungot ka shnong ka bahap hapo ka maukun ro CNRD block ha ka district East Khasi Hills Hakasnam arharjar lai hapo kejing lam jong pa DL nong spong khat sanut kinong rap akne ksnong hapo ksatri jong ka maulungot tea growers society nalor kiwei pat kejing thong kapai kmat no ban plet jing mod ha ka barap uslasha kum kejing persang ban kam kiyo kayo kakot don kin ki ba ai chingmut ba de banya sedang no daga ni kicing rep ko batama namarum de u sinsar u bangi chu rep ru ulong sitom ma de man kit ban ba ban tre bisa don kin ki ba ai chingmut ba in persang no ban rep uni slasha namar u long ban thung shani sechan snong ring kham sup kan ban rep ban tre ban kit ban ba ru kham sup Nabasdang tinggi tenrai na po umsning. Kanang yat kapor habi I kejing kermen hagis nam banwan nagane kakam. Kili don kam ru ban kam penjanai shushu ikne kakam, bat ban yoru kilat jingarap na kesorkar. Kini ginong rep, kila kam penjanai shushu ikne kakam. Daga pasdang ru ban sandur hadu bandala ban penmi uslasha. Ubalong ban penen kam hakabadi sha. Daga ba penlut pat sahaki kor kibor badan kam ban penmi slasha. Hagani kapor ladon kamru ban register no haka cooperative society jong kesorkar. Yaga bakila ai kerteng no ka Urlong Tea Processing Unit Cooperative Society Limited. Sisya nadu usnam arajar lai terter iladon ketu kamaulungat di Kerwa Society. Nai ketu ngidang register po di office kum ka kahap kum ka NGO. Nai nadu arajar khatway nagaliang jongi ngilaya sim ya karai ban form no daga cooperative society. Ban nadu usnam arajar khatway ngila register po office jongi assistant registrar cooperative society. Ban nadu kutu kapor te ni kum ka kenhon ya trelang apo kasnong is ngau ba kalong sisya kacing job Kumba kalong menta nakikat sangut kinong rap jungan kasnong kibarep slasha hakabasdang. Menta kiladon lai pusan ngut kinong rap kibalong dekot agane ka society. Bat na kini arpun rungut kidai kibarep slasha ha kajaka kabahe kombasan pau hektar. Bat ha kasnam arajar kat lai. Lapan kela kerteng no ekanega society, sya ke Urlong Tea Integrated Village Cooperative Society.
habadon haka cooperative society kawai ke mesim cho ke trailang kum ki khot ki member ki badon hang tu ka ba arpat ka de ga guidance ka baki ala kamut bala kira betin lenti na pok office kumno ban bubek burunti ki kot ki sla ki cing dia nangta ka balai ru kalong ba lengba ka office jong ka society ila ban recommend bangin yo iki kran ki subsidi ki balala ban nang Christian susu ya ki cing sekam cungi kum ka society na kapor sikapor di kata kadai ka cing sedang ya kenika society ka cungi kausna marsya khatwe ka cing don jongi sa ka society ka longba ka cing mentor ka bangi yo ka longba yo ban ya rep ban ya trei kumni nang ta yo ru ban ya mir cing mut lang akan nuka benta la na kan nuka cing ka bangi don ka cing don ka society yo ru ka ban bu ya kan ka factory nang makan kamsup yang ni bangin lajin ban desha bar sino Hadin beginong rep keladap ket uslasana keper. Kiwan ra sekene kejaka badan ki kor ki bor ban penmi ya ki saujat ki slasha ban disha. Ban uni uslasha udai ublatung klam ai dawai ne ublatep akakten pareng kum u organic tea. Hawar hajar hnreu nilayo ban yalam ye kini ki katu kan ningot chatei sipo Darjeeling nomor deu sembai nang tei na po rilo makrian hapo Siok Tea Estate bat Singkil Tea Estate niwan hang tu nakabenta ban yo cingtip kumno la proses ye kini ki slasha orthodox bat nakati katenrai ka bengyo na Darjeeling niwan ra pat haganika cela jungi bat rengkat kicing ya betin lenti lang kini ki baladon cingtip yu slasha kum iba Bob Paul Jones ubadai na po UK iba trei po lakarsiu ti stain ilalong way unong kersyan ya uni ban sirkuno ban sinay uni slasha orthodox bat lomba kini ki training ki ba ngiyo nakapor sikapor te nakaliang junga unong elam long kemat ngibu ndai bangi wara na sabar i pentrei de kini ki member lejong ki breu lejong hi ba national but hadu mentahi ni semba kito hi ki batrei ka kam kinang suthu ken kat ba kinang trei ka kam kinang suthu bag kasyong atat haki nong trei ki badan kasap kumno ban penyo yu flasha babang basingem
ya po urlong ti factory ngisna ya u Orthodox black tea nang ta ngisna ya uni u ngiong u siya saw kay black tea nang tapat ngisna sa ya uni u siya stem ulong tea nang taru ngisna sa ya u green tea nang ta bat ngisna ya u white tea nang ta syu idon lu kenyan soy ngi persyang mata berlayu blooming tea de kita cek selasya kiba ngila sna na kani factory jungi kajing kalong hakanika seng ya trelang kadai kajing kala jong kaak kabami naka sarkar namar hausnem haki hakatu kaak kabarim menswa kalong da kumway ndah balami kanika ak kabatmay mata kalong da kumway subung ay nuksa kabarim menswa kalong ba kinokit kam barim kin kut no siteng bat siteng kin wan ki batmay hangta kin yo man betul nanti tu batmai kini ki barim nrei hakani ka kami khalaya ak chukani ka cooperative societies ak arja kasanpan kolong babaro kinong trai barim kin au kin kut no sistem lakut sansnem katem sansnem ko ban kut no barkhoi de ban ron ya ke business daki batmai kam tam sino kondong ki badai tang kinong rep kolong kaba bakin sim ya kekam ten mar kata kalong ka ban dakani ka seng ya trelang ban bu dakani ka tem ka ba katkum ka ak ka ba ka sarkar kala pendai te kata ka diga jing kami kenu po society jungi Hapo kejingelam barat ba jong ba di el nong spong. Habayu nujor ba kisnem ke belalet bat menta. Ki bobon hi gnong rep kila kam kiu kayo kokot bat kejing kelah ha kesnong.
kham tam haki kam penroy namar kadai ru kasnong kebla persang ban kring ya kinong jung okai perthei hado katno kalong kejung mentoy ban thau ya kum kini ki cooperative society ban penjanai ka kam rep bat ki weide ki kam kumjo ban bat hakti la jong yu lakam hak khai pateng kan neru kede ka kubor naki dikhot jong ka society kajing mentoy ke bami naka sengi trailang kalong naka ba lada kanu ka snong ka bomdon ya ka cooperative society kimyo ya ka hok lani ya kata kajing arab ka bari naka office jong ka cooperative society kata ka we ka baar pan habadon hi kajing ya trailang tela da pipai siapang ka rep kariang ne ka rijingri ne ka no ka kam te don kam ye kecing trailang namar nda phinlei ka yo phimla ban yeng marwai tang marwai senon le margadi kasangi trailang pat subuk ngadi saiti jongi te don ki badon sap bat ki biju im hakarep ken rep te don kitu ki badon cing tibet haka shina lani haka processing tekin proses sikitu kimar nangta don pat ki badon sap ki belanang ki belak start bikin le ke marketing sabar te klem ki citra lang mlak ban poi syaka thong ju ki jam bat ka bangi ke jingkala kalong ba lengba ka society ke jungi habangi tre kalong ngila aikam ya kini ki member jungi hamtam kini ki member ki don la ka chong ka kper te kamot da ka bangi siu ya ka bai slash ki hakador prap ko tengka kilo kalalong ka jingkershan ya ki logi yang long sem kamut hak basdang kiyo si hajar si benai ar hajar si benai hadu matal lei don kibla kiyo hadu nyo prajar si benai te kata kalong kecing mentoy bat kecing kala pat kawan lengba kata kecing mentoy kalong ngi ban adu badon kini society hadu mentahi long baki kemiki pa kila khamla ban kersian school ikikun bapak puli penang pestat banang ta ka kecing khoi kecing suba nang ta ka bam kadi yeng sem nang ta ki ka thau yeng thau sem bat ru ka jingkoi jingkhia wi ba kaladon kecing kalake haka sinong ka thau de kecing trei jo ne society